سەرۆکە یەکێتیانی ویسکارێن کورد لە سووریە شخوا سپاسیاوت کن سپاسیا رادیۆ ئۆرکێش FM دکن لەسەر بە دەرفەتێکم کاربن تێدا هەندێک خاڵن گرنگ دەربارەی فەستیڤاڵە هەفتەمینیا چیرۆکە کوردی لە ڕۆژئاوای کوردستانê şîrove bikin. Destpêkê ev mehrecan ya heftemîn e li gor çavdêran li gor kesên beşdêr li gor kesên ku amedebû li gor mêvanan bi nerînê wan dibêjin ev festîval ev mehrecana yekemîn e li gor tanzîma wê li gor kesên beşdar li gor karûbarê wê li gor xelatên wê li gor komîta nirxandinê dibêjin nerin ev ya yekemîn li Rojavayê Kurdistanê ye. Ji xwe ev ji nerîna wan e cê rêzê ye. Mehrecana heftemîn wek amadekarî ji berî sê mehat me dest pê kiriye. Me reklam çêkir me televîzyonan bela kir li malperan me tê de xwest kesên bixwazin divê mehrecanên beşdar bin çîrokê xwe bişînin. Ji xwe şert û mercê me çîrokê wê çaxê hebûn li gor reklamê diva bû ku herî giring zimanê Kurdî be diva bû ku çîrok ne kêmî 500 gotinî bine ser 10,000 gotin re baya diva bû ku ev çîroka hanê berî niha beşdarî tê festîval tê xelat tê mehrecan tê malperan de niha tê belav kirin me demek destnîşan kiribû bo girtina çîroka ew jî hetanî bîstê hêva şeşa bû piştî wê deriyê pêşwaziya çîroka hat girtin bi rastî. Komîtek me nirxandinê ya destpêkê hebû ew jî erkê wê ku wan çîroka bixwîne û çîrokê ne li gor şert û mercê çîrokê wek me niha anka şert û mercê gotin wan çîrokê hanê dûr bixe. Ji xwe hinek çîrok hatin li gor şert û mercê me ragihandibû hinek çîrok hebûn bi rastî jî nedigihiştin asta çîrokê ji bo wilo me nexwest eman tevlî mehrecanê bikin tevlî pêşbirkê bikin ji ber kêmasî hem ji wan jî re bû dema ku bihata xwendin ev çîroka hanê astek kêm dibe û hem kêmanî ji festîvalê re bû jî nexweş bû çîrokin li qelisiyan jî ne li gor şert û mercên çîrokê bihatane xwendin. 47 çîrok gihiştin destê komîta nirxandinê ji wan 47 40 heb hatin hilbijartin hatin qebûlkirin erêkirin û derbasî pêşbirkê bûn. Ji xwe pêşbirk wek komîta nirxandinê jî hebû komîta nirxandinê bilî ayekê jî a duwa hebû wek em bêjin lîsteyek dirêj lîsteya Kurd çûn lîsteya Kurd ew lîsteya Kurd jî komîtek nirxandinê hebû ew jî Kurdistanî bû. Me roja dawî ragihandin me kî bûn ji xwe mamoste Azîz Nametî rexnêger û çîroknivîskî navdar ji Rojhilatê Kurdistanê ye li bajarê Ormiyê dimîne. Nivîskar Yaqûb Ermenî rexnêger û çîroknivîs ji Bakurê Kurdistanê. Nivîskar romannivîs Sabrê Silêvanî ji bajarê Duhokê. Çîroknivîs Helîm Yusuf ji xwe ew ji Almanya guman dikim Almanya dimîne û ji Rojava jî ez tevlî komîteyê bûm. Ji xwe her çar nivîskaran her çar rexnêgeran ew çîrok dixwendin her kesî li gor xwe li gor nerînê xwe ew çîrok han dinirxandin hem ji alî ziman de hem ji alî kesayeta de hem ji alî hunandina çîrokê de hem ji alî wêneyan de hem ji alî destpêkê de qefla wê orta wê gelek xalên cihê teqîmê cihê nirxandinê hebûn tê de ser wî esasî dinirxandin û herîkî jî xelas dikir dawî dikir pleyên xwe pointê dinivîsandin ji wê çîrokê re dişandin ji me re. Ji xwe her çar rexnegêr pleyê wan her kes li halê xwe hayê yekî ji yên tineyî dişandin ji me re û ser wî esasî piştî wê me ew pille ew alamet ew derecat me komî hev kirin û ya herî bilind ew bi serket ji xwe. Ji xwe ya bi serket mamoste Merwan Berekat bû ji bajarê Efrînê mixabin li Şehbabûyê çaxê me gelkî hewlda heya got gihişt Qamişlo û hazir bû. Ji xwe me car negot tu bi serketî lê me hewl da ku em wî bigihînin Qamişlo berî got roja dawî bibe
خلات بينون بلاف كرن ودريا دستايا چاندير ودريا ريفا بريير ودريا ريفا بريا كامبار ما هشت أمكين أمكارب إنه بيهن قامشلو بري دمي ساعات شش بو جهشت قامشلو جهشت فستيفالي حاضر بو شخوجير مفاجأة بو براستي أوجي كيف هيكلكي هات وتقول تخص خوش مرقو تباكو أزم طاق أز جلي كردي جلي عفريني بهات أما ومي ناما يخو بقهان دايا ميواني خوا لي مخابل من كاري بقوت باش بر نج ناب أم نابا أشكاري بك راكين بريكو ببقتي بي أو شخو خلاطا يكيبو سر چروكا خوي قول فروش چروكا قول فروش چروكا جيواري بو واقعي بو قلكي بإيش بو درباري جيانا كسين مخابن أم بيجن پنابر عفرينت كامبادة دجين چاوا زاروكا كي قولاد فروشي او زاروكا هاني دما كو قولك فروشي دايكي شهيدان دبيجي از حقي بيه ناخوازم بيجي از حقي بيه ولي ناخوازم جبرقو يبو شهيداي براستي انا از بحث ذكمجي از بيديشم هيجابو راستي هيجابو چروكاي يا دويم ما خست نابرا دو كسانده يكج باكور ويكج رجلات شخو بلايا وان وكهف دوبون الجور بلايا همان بلابون جبورو نابرا حردوات ما نويسكار كرم تك اغلوج فارقينه چروكا بنابي ايش او جي چروكا كا درباري كمكجا زيلاني بو چروكك أوجي جيواري بواقعي وبراسي قال لك يديروكي وقال لك إيش تلهبو ونافيج خو إيش بو هجابو خلاتات ديم خلاتات ديم إيك بيرا هات باربكرن نويسكار لمعابو لمعا علي جباجاري قامشلو شخوا لمعا درتشويا زانين قهروج آفا بشي زمانو جاية كردية چروك نويسي اللي تبرهمي يتننه أو البيجا أزنه دس بيتكم لي بهستكي قلكي خوش نويسان دبو چروکک درباره استنگی و اشکنجه کو جن ده قرتيجهن رجيمه ده يعني وكيد نجي دبينن او هست اني بزمان جنك قرتيه بحثا بيلكر بحثا هستي بيلكر بحثا تشتيكو بير تشيبويه ذكر نافي چروكا ويش خو غورستان بو او قرتيجه وكا غورستانك دديت چروكا سيا چروكا اغو خلات ورقرت يا ما مستا نيفيسكار قادو شيرين شو قادو اج قام شلوي اج تاغ غربيه للهولندا دمينه او يجي ناميك جمارا ريكر بشتيكو نوچيا ورقرت ناويش خلاتير گهشتيه شو معنا حر روجي مهرجاني حمو باواكي زندي دروبلر یکیان نویسکارانده دهاتا وشاندن هر کسی شوپاند روجا داویجی دماکو خلات هات راگهاندن هر کسی ناس کر کسی بشداری گوشدار و شوپاندن ناس کرن کو ابسر کتنه البولو نویسکار کرمجی نامه یک شاند شو کرمجی قال لك سباسي كر وقال لك كيف خوشيا خواني زمان وخلات اخوه هشت يعني جي خستكو دسته زاروكا كبچوك ورقرتن دسته رونا عقيد اوي خلاتا اوي ورقرت الجور خستكاوي وكيفا وي جبي كردهات يا ما مستقادو شيرين اويجي نام يكشاند دو خست كو ام بري بيجيره بيجن ام خبر بدنيكو اوجي كاربه في نوچه هان جمال ماتر بيجي ودي اخوا مجلي وبرقي كردي بشين مهرجاني ومجلو برقي كردي وي خلات هاني ور بقرا لي مخابل مدي ساز بيجم كو تشتن هنا شرط مرجن هنا ام نكارن تجاوز بكن ام قصر بخبيز من بي بكن بعربي ام بيجن سريتا انجامان ناب دركب طا دقايا داوي ايش بقولوا من نكار بيش كسير كود با كسرت نبو خلاطاي ورقرنها خلاطاي القلميه تشكيد درباري خلاطه ما مستا مروان بركات وما مستا قادو شيرينجي حردوا شو دي سباسينا ما مستا مروان خلاطه خوي مادي مليون ونيفك ليري سوري بيرا دبيجا از فان برا از تبرع بيدكم جبو زاروكن كامبا
گوزارکن عفرینه از تبرع وان پرادکم کل وان به خرج کردن جوار بشاندن هر و هم امستا قادو شرینجی اب یک هانش خو های حرب اشفتن و بچ بیجن اب نامشاند گوت از وان پریهانه از مال باطن حوجه دار لرجع أبايا كردستاني از الوان بلابدكم از جوان دهلم از هولندامه از نحوجه داري برامه از حوجه داري باش داربون يبوم كو ام بهفدور كاربن كاركي باش بكن ومهرجانك وصا بسر بخن شو خوكم قلت اف فستيفالا هانه فستيفالك كردستاني بو مهرجانك كردستاني بو وهيجي كردستاني تربايا دماكو او شانداكم او دعوة كربون بخوندي رجافاي كردستان كربانا بهاتانا مخابن شاندك مهبوج باشوري كردستاني شاندك هبوج رجلات باكور يباكور دسبيكي براستيجي اللي بورين خواستنج بر روشواني او اللينو قيسي لرجلات وباشور هات نيبون ام جو كوميتا عمل كار محمو كار وباري بيشوازيا ورابون تاكو برنا ام حاضر بنج بيشوازيا وانرا لم خابن ابروشا سياسي كو داوي دركت وقرتنا سينور وقرتنا سينور عند وجه هفده تا محدود بيشينن ابروشا هاني بو سلامانكو ري بيقرتن وشاندا باشور نكار بوره هر وقتا شاندا باشور نكار بوره ارجلاج نكار بوره بكتيان نويسكارين كور لهوكي ما بخوندي كربون نويسكار عزيز نعمتي ما مستا نويسكار جنوري سعيد جنوري أورمية هروها صايمة خاك برج أورمية أو جي هات نبون اللي مخابن ريت نبو نكاربون بهاتانا اللي چروكي خوشاندن جي أورمية سي چار چروك هبون جباكور زقومان كم 4 حب هبون 5 حب هبون جباشور دو هبون جي أرمنستان دو 3 هبون جي هولندا هبون جي لندن هبون جي ألمانيا هبون براستيج حد ديتكار بي چروك هبو او چروك هاني او مهرجان هاني ديتكار بيجي هنكا نابلو ليكر وقتن أبايا أنتولوجيا چروكا كردية أبانا شو خمد پرتوكا كده بشتي چند روكين ام لي والعبن دي پرتوكا كده هاي بده بان چروكا شات شاب دكن و هنگك امذكر نجر چه دكن وام بان چروكا بلادكن تاكو وقت نمونة بيستندن كو أبايا نمونة جحر بشكي جحر برشاكي كردستاني چروكك هاتية مهرجانا چروكا كردي مقود مهرجانا نفشاي سي نفش تيدا باش داربون جاران مهرجان چدبن بيجن يعني بيش برك جفلان تماني طافلان تماني او كارن باش داربن ليا مهرجانا چروكا كردي نفشي جوانا باش داربو نفشي كسن نفسر مازن بعمر ونفشين تمن مظن قلكي وقت نفشي جوانا مبوت جمعني زمان ما مستميديا بركات رومان نبيسو چروك نبيسي لجوانا ونفشي نفسران باوي بي ما مستمروان بركات خلاطة يكم ستند مقود جي تشخيسي خوشه كود فستيفالا كرديدة مهرجانا كرديدة مرو باف وكتش الهمبري هفدو تيكم بش بركاكا ويجايدي تشتاكي قلكي خوشه اش خو نفشي كسن تمن مزنجي نويسكار عباس اسماعيل امجر بيجن خالي نويسكارا وجيغري سلوكا يكتيان نويسكارين كردة دا دورا سيه برهميوي چاب كري هنه او جي باش داربو جي ارمنستاني احمدي هابو تمنيوي سر 8 سالي ري او جي چروكا خوشان دبو چروكا يهات خوندن او جي وك باش داريار ومتي دي في مهرجانا هند باش داربو و چروكا خوند نامين خوش هاتن ايميلا مهرجاني نويسكارك إليه كبوك مزجين نويسان دبو تبو اگر از بسر كتمت في فستيفالا هند وم خلات ورقرتن از وي خلاتي از ويجي از دم بو زاروكين واشوكاني زاروكي كامبان نويسكارك رجلات تقول اري راستا زارابي موجوداي ام شفعناك بلكي از ورمجي ام خوشك تنجهن بهدوره لبس منك وازورم او روناهيات شعبين خلك روج ابا نحو جي ترجمان ورقرا نحو جي ورقري قرمهياد ليوان
محمبز بك بس دقو بس منك وازهرم سر قورا احمد شو ازهرم سر قورا جگر خوين ازهرم قولستانا شهيد اغري سينما عموده قوت اوايا بس منه جداهيا في مهرجاني موت خلاتا بيبو جارا يكي لروجافاي كردستاني فستيفالا تشيروكي بمبلغ مادي دست نشان كرن شخويا يكي خلاتا يكي مليون ونيفك ليري سوري بون خلاتا دويم مليونك ليري سوري خلاتا سيم وجي بين 10000 ليرين سوري بون وقت ما جي ايق برقرتن ما بستمرون بركات كرمتك اوغلو لمعا علي وقادو شيرين بو نشخوا قال لك نامين بيروز باهية يجي نويسكاران يجي كسر روشنبير يجي ستين شاندي سازيان روشنبيران لهندر ودر بي ولات هات نجبو بمهرجانا هاني يا هري قرنگ كوجي قرتي وبالكيش وناميك براستي جي بواتب واتدار بو يجي هنرمندي مظن هنرمندي كردستاني كل سر آستا جیهان تفدی ناسکریه هنرمند شوان پرور نامه یک ویدیو جمرشاند ریکر ما اوج روژا یکم دسپیکا بکرنا مهرجانه ما پیشکشی کسن آمده بوی کر دیده گلک پشتگری آلیکاری سپاسی جبو به مهرجان هانه دکر و دقوت از دخوازم یانجی هیویام او کو از مهرجان بين از روجافاي كردستاني از روجا يكم از حاضر بم وز بسازا خو از كاربم جوار ليخم مراستي ناميا شوان پرور وك ام بيج ندفعك مظن دا في مهرجان هاني كو هنرمندك مينا شوان قدر بلند ناميا كبشون تيدا اوجي دوزا يكيتيا نویسکاران بکن کو ایرو روز ام نویسکار حوجینج هر کسی بهتر کو ام نزیکی هبن کو ام بنیک کو ام کارن هبش بکن بهدوره جبلی یا شوان نامه مامسته سامیتان حفسرو که پنا کرد زمان زانی مزن خودی پرتوکن گلکی هیجا کو حطانها دبستان و زانینگه و پیمانگه روجاوا وان پرتوکاش خوره دیگه بنگه والسر أساسي درزاد ناميك جي مامستا كاميران سمو هادلي أو سروكي عن سبتيا كردي لستوكهولمي هات أوجي ناميك جي سروكي عن سبتيا كردي لإسطنبولي إجمار هات سروكي هف سروكي كوماليا بجواني كرد الباكور هف سروكي كوماليا نویسکارین کرد ای مزبوطامیا که تشتت بیرامه نویسکار درباره گرینگی و آرمانجا و مهرجان براستی جی مهرجانک ام بیجن گله کیف سوده بو بواته بو مرو کاری بو آستا جروکا کردی لکردستانی و کشتی ام بیجن ناس بکن جبا شور و جبا کرو رجلات طاج أرمنستاني هروها تشيروك نبيسان قال لك أنا هبلنو أسكر تيدا وك ديدارك يبو حر إيفار أو نبيسكار هبل جيفيان أو روشنبير كسن قهداري روشنبير يا كردي قهداري تشيروكي جيفيان وقهدار ذكرن سقاين خوشده كوميتان الخاندني آكو نامي مرشاند نواجي سيح با مامستا عزيز وصبري ومامستا يعقوب الأرمني نامي خوي واجي فيديو شاندن تيدا بحثا وان شروكا كرن او شروك آستا وان دان خواني كرن إيش كسن كو آمد بويبو كسن بشدار هر يكي ناس كر بي او شروكا هان چاو هاتين رخاندن سرچه أساسي و آستا شروكي خو ناس كرن شخو هر كارك تشد بي إلا كيماني هبن يانجي رخنا للسرورن كرن بركي هناك نويسكار بأنجامين رازي بونجي شبر هر كس دبيني كو شروكا ويايا كم ستينة هندكا غازن دكر شخو ما قد غازنا واتنايش بر كوميتان الخاندني واي ديار بو هر كس
ولاتكي بشي كردستاني وهي كسكي جين تني وسروي أساسي بلاي خوشانو هات نكم كرن أبدر كتيه نها كوميت هرمي بايا الفربا القامش لو بايا جي كتياني سكارا بايا ويقول لك خرجوا تبلهبي ورخنت بهاتانا كرم راستي جبو في كي ما هودا حطاج ما بي كوميت ناس كرن طارو جداوي أمون أشكر يبكن وبراستي أبي كهاني أم تيدي سركفتي بون لبرانيا كسن بشدارو وميفان يعني أب خالهانب أواكي أريني سندن وسباسيو بشتري كرن والفاب ولو بجدس بي كده شخول سرد رجا هي بين روجان روجي مهرجاني روجانا سي چار برسابون إج كسين بشدار ميبانار برجي حمو بيجي يبون خلالتي وانجي براسي بملاغ ماديبو وكومك فرتوكن ولو هيجا مدياري وان دكرن جو كاري مي بي اي بيشروجي تشتل بيشامة هينها بشتي مقو ما حسكي خلاص كرم بري دمكي چار نويسكارن قدر بدن برومت خديه برهمن هيجا فريد الجزيري مع مستر محمد بكرو ابراهيم رشو ومع مستر محمود صبري او خلات كر ما خواست قو اموي قاعدة هان وي عصاي وزاقونا قد بيجن نويسكاري مي كرد بشتي قدر برد لبانيا خده نهم مشيرين دبو امجير اهنقال داردخم ما خواست اموين هان بي بكونوا بشكينن ما خواست اموان الجيانا وان دخلات بكون كيف هوان بين وتشتكي جي حز بكن جبرد بيجن كو قول لك جيانا مدى بدا لستي من وورزا قول بشتي تشوبونا من نابل سرقورا من ما خواست ام فيك هاني براستيجي ام جيانا واند ام قدركي وفوق بري جي قدر وقيمته ورزقرتنين من بدنوان نهال قامشتو بشتي بي مهرجاني دمي بيدا امي القامشتو سي چار نويسكاري مهنة او جي تمن مزنن ام نخوازن ام وان خلاتا وان جي خلات بكن الجيانا وان لام تمن كدريج وان نخوازن هرو هر برهم داربن ونويسكار بن امي في كاري نهاراب بشتي بي العمودي حفتيا ويجي ام شاغي يكتاني نويسكارين كرد لسوريا عمودي وحفتيا ويجي الدار بخير ام اوجي الدما بيش دي نهم الديار نكري كان رجي براستي لافكاري هان بيشامه هي ايش خوش بلي ود داويتم سباسياوت كن وك راديا يوركيش سباسي جو كسين جهدار جو ابدا ما خدا من ما جهدار كرن سباسي جو حركسيكو لستي خداني سر وجداني اخوا وبدلكي صافي نرينا اخوا درباري مهرجانا حفتمينيا چلوكا كردي چه رخنا ارنيبي ياج نينيبي ارنيش خو كيف مروتي نينيج مرو دكاري فيدا كجيبك وان شاشي خو جارك دن دوباره نكه سپاس بو دارن ببین خیر خوشید دارن ببین خیر خوشید رام ریز بو کارمندن رادیو یا آرکش فستیوالا چیروکا هفتمین آکردی جعالی یکیتیا نویسکارن کرد لسوریه براستی او که فستیوالا که باش بود رجیا پیش رو به شیوه کی سرکفتی یعنی او فستیوال دار خستن تشتی باشتر جی گلک چیروک نویس تیده بشدار ببون به چیروکن خواه جه چار آلین کردستان او جی یعنی بالکشی براستی من تجاری وک مروان برکت تپش برکن ویجهی ده از بشدار نبومه لما چیروکان جه دمک دریج ده از دنویسینم بر همه کمیجی به آچیروکان به ناویل ولاتکی سیوی جه آلی وشانخانه یا سرسر بریز دکتور بشار مصطفی آلمانی برلینی هاتیه چاپ کرن بشداربونا من ده فستیواله ده به چیروکا گلفروش از روژه که دیا پونیجیم گلو از بشدار ببم بشدار نبم لی مگو چما نا یعنی دما کر جه چال آلین کردستانی چیروک نویس ده بشدار ببن و جان ناف کینه او نه کاری منه لی آباش دوی مروفته ده بشدار ببه چالاکیه که ویجهیه چالاکیه که وسا سه نفش چیروک نویسان تیده آمده بونه
لورا مجی بریار دا کو از به چیروکا خواه آگل فروشی تیده بشتار ببیم. چیروکا من گل فروش ده پناگه ده جنک ازداهیه جنبیه دکه چنوی هنه یک نرناوی یکی گل فروشه تمنوی 13 سالی نه یک جی نرگزه نا 10 سالیه و جا کنی وان لداویا پناگه هیه لداویا کامپیه جهه کی تنه جهه لورا جدو سالان ده در دورا وی کنی کرنه گلو نرگز گلو نرگز چاندنه و جا پریشانن هول ده گل فروش ججنا سور ججنا سر سال دپرسه دبی نه دایک جره دبیجه نوی دایک میانه دبیجه نه چهارشنبه صبح آپشتی وینه ججنا چهارشنبه سوره دبی که چامن چمات دپرسی و جا دبیجه بود تو خورنا خوش مره چیکی جلنه خوشک جمره بکری جمنو خوش کامن نرگزیره لورا جی پریشانیه نکنه گل فروش دبی از سبب گلن کل دور کن هنه بچنم آنگو برهف بکم و بچم لسریا چونو هاتنه آکل نزیکی کامپیره در باسبه بفروشم دبی دای یعنی تزدزانی چقاس گلن ما اینکه سور و زر و سپی بشکوینه دایک دبی نام آقای مجمارتنه و جا گل فروش دبی بله دای مجمارتنه چندن دبی گلن سور 5 و 8 ان زرجی 21 و سپیجی 13 نه ویجا میانه سیر جوان هجمارا دمینه وی دبیجه که چامن بخواره دبیجه دبی افچه هجمارن گل فروشی گوتن 5 و 8 روزان که چو خورتن چای کرمنج آنگو عفرینه لهمبر دولت ترکا فاشست و چتاین ویل برخوادانه هر وها 21 جی نیشانا جشن نوروزی دیده هر وها نیشانا پرتون روژا لسر آلای رنگین دیده ویجا 13 گلن سپیجی نیشانا زر نیشانا اوی دیدن نیشانا تمن گل فروشی دیدن دبی ما کچا من تا گپک جی نجمارتنه غنجه این گلان دبی بلی دای او جی میجمارتنه دبی چه قاسره دبی 366 ویجا میانه زیده تر سیر دبینه وی ما افجی هجمارا گندن چیای کرمنج عفرینه دیده 366 گندن لروجا دن گلان بره هفته که و دو باقان ده چک دا کل سر ری بفروشه و جا ترنبه لی ناسکنن دو جنتین در دکوین هر یک جوان 3 گلان دکره دا آلی ویده ده سکنن و جا گل فروش خواه ده پرسه ده چما وان جنان کرین در چه جا مان ده پرسه و اف گل جبو چه کرین دبی ولا دبی ما اون دایی که شایدانه ای پاکروانانه دبی جه بلی اها دبی تمام دچه لسر صندوق تختیک و گل دانینه داکو بفروشه 3 گلان کسک و سور و زر او زر و سور و زر و سپیتینه ده وان هر دو جنان دبی و هر 3 گلان جی دینن سر گورا پاکروانه کی بیناف پره وان جی لیوه دگرینه هر دو جن دکن و ناکن لی گلان دبی ببورینن جبو گورن پاکروانان از پره گلان ناستینن لدرجیا ده مجمیران همو گلان ده مالبتن پاکروانان ایکو دچن گورا به پره تابی ده مالبتن شهیدان ایکو دچن سر گوران روژا چهارشنبه تایبیت لو داره همو گلان ده چیروک درجه ویجا لداوی به گل ودگره کامپی دما خشک ودگره کامپی لپیشا کن خشکاوی نرگز دبینه گوته بزد به دای و گل فروشه همو گل فروتنه اها امین ها بچنج خواره کنجنه خواشک بکرن دایک درد که جد پرسه دبی خویایتا گلی خو همو فروتنه چند کلی کان گل فروش بدنگ دمینه پشت را چیرو که دایکا خواره دبی دایکوی هم بیز دکه ماش دکه دبی تا ایرو کاره کی زور باش کریه به تاثر بلندم به تاثر پرشانازم ویجا تنه میانه دایکا وان
جوتا گوهار او جی هفجین وی دیاری کربون روژه که چهارشما سورده سوز دابو که وان گوهاران نافروشه دگر روژه که گلفروش مزن بو و به دستگرتی بو دیوان گوهارا دیاری وان بکه لی جبو او کاری که گلفروشه کریه روژا بری چهارشما سورد چه هر دو جوت گوهاران دفروشه و جه هر دو کچن خواره جلنه نود کره و خارنه خاشک شرکه یعنی چیروک دوی درباره ده و جا خلات من نزانی بو ازی ور بگرم راسته سیزده دمجمیران امبریده هاته من نزانی که خلاتا یکم ولی پشتی خلاتا گون انجام درکت من خلاتا یکم ورگرتیه تابی من سوز دا و خلاته که پشتی که از وگرم هرما شیروا آنگوش بزی بچم شهبای و خلاته لچار پنج مالبتن که پریشانن از بدموان و ناوی وان ایسی سریجی جیکیتیا نویسکارن کرد سوریه را برند بکن چیرو کسابو مالا و آواز پاسی آوادکم